Muraho neza, ni Ineza Online TV ngiye kubasuhuza aho twerekeje kuri tele ku bashakira inzu zigurishwa. Twerekeje rero mu murenge wa Gahengeri mu mudugudu wa Akabasasa mu kagari ka Kirunyinya hakurya hano Nyagasambu. Uvuye kuri kaburimbo ni kuri metero 200 aho twagiye kureba inzu igurishwa. Rero iyo nzu mubona ibiciro byabo murabibona, ifite ubuso bungana na metero 21 kuri 17, ubwayo ifite metero 10 kuri 12. Irafite rero salo ngari, ikagira sala amanje n'ibyumba 5, ikagira koridoro 2 na douche mo imbere, ikagira n'igikoni na douche na toilette byo hanze. Igira icyangombwa cyayo nta kibazo, kandi baranasora ni mu miturire nk'uko mubibona. Ni inzu rero ngari uko muyibona, twabwiye ko ifite ubuso bungana na 24 kuri 17, ikagira nayo ubwayo 10 kuri 12. Ibiciro byayo birashimishije rwose, ubona ko ari ibiciro bito ujyanije n'izindi zo muri quartier. Twabwiye ko rero ari Ineza Online TV, aho ugenda ukandika Ineza Online TV kuri YouTube, ugakora like cyangwa ugakora subscribe, ukabikora inshuro imwe, cyangwa ukaba waduhamagara kuri contact 078522 74 989 078522 74 989, tukaba twakuyobora aho ugenda ukadukurikirana, tugakomeza tukwereka ibyiza tuba twabagejejeho bya buri munsi, birimo inzu zigurishwa, ibibanza n'izikodeshwa. Twese turabafasha. Twitwa Ineza Online TV, nakagaruka ciao ciao. Muraho neza, ni Ineza Online TV ngiye kubasuhuza aho twerekeje kuri tele ku bashakira inzu zigurishwa. Twerekeje rero mu murenge wa Gahengeri mu mudugudu wa Akabasasa mu kagari ka Kirunyinya hakurya hano Nyagasambu. Uvuye kuri kaburimbo ni kuri metero 200 aho twagiye kureba inzu igurishwa. Rero iyo nzu mubona ibiciro byabo murabibona, ifite ubuso bungana na metero 21 kuri 17, ubwayo ifite metero 10 kuri 12. Irafite rero salo ngari, ikagira sala amanje n'ibyumba 5, ikagira koridoro 2 na douche mo imbere, ikagira n'igikoni na douche na toilette byo hanze. Igira icyangombwa cyayo nta kibazo, kandi baranasora ni mu miturire nk'uko mubibona. Ni inzu rero ngari uko muyibona, twabwiye ko ifite ubuso bungana na 24 kuri 17, ikagira nayo ubwayo 10 kuri 12. Ibiciro byayo birashimishije rwose, ubona ko ari ibiciro bito ujyanije n'izindi zo muri quartier. Twabwiye ko rero ari Ineza Online TV, aho ugenda ukandika Ineza Online TV kuri YouTube, ugakora like cyangwa ugakora subscribe, ukabikora inshuro imwe, cyangwa ukaba waduhamagara kuri contact 078522 74 989 078522 74 989, tukaba twakuyobora aho ugenda ukadukurikirana, tugakomeza tukwereka ibyiza tuba twabagejejeho bya buri munsi, birimo inzu zigurishwa, ibibanza n'izikodeshwa. Twese turabafasha. Twitwa Ineza Online TV, nakagaruka ciao ciao. Muraho neza, ni Ineza Online TV ngiye kubasuhuza aho twerekeje kuri tele ku bashakira inzu zigurishwa. Twerekeje rero mu murenge wa Gahengeri mu mudugudu wa Akabasasa mu kagari ka Kirunyinya hakurya hano Nyagasambu. Uvuye kuri kaburimbo ni kuri metero 200 aho twagiye kureba inzu igurishwa. Rero iyo nzu mubona ibiciro byabo murabibona, ifite ubuso bungana na metero 21 kuri 17, ubwayo ifite metero 10 kuri 12. Irafite rero salo ngari, ikagira sala amanje n'ibyumba 5, ikagira koridoro 2 na douche mo imbere, ikagira n'igikoni na douche na toilette byo hanze. Igira icyangombwa cyayo nta kibazo, kandi baranasora ni mu miturire nk'uko mubibona. Ni inzu rero ngari uko muyibona, twabwiye ko ifite ubuso bungana na 24 kuri 17, ikagira nayo ubwayo 10 kuri 12. Ibiciro byayo birashimishije rwose, ubona ko ari ibiciro bito ujyanije n'izindi zo muri quartier. Twabwiye ko rero ari Ineza Online TV, aho ugenda ukandika Ineza Online TV kuri YouTube, ugakora like cyangwa ugakora subscribe, ukabikora inshuro imwe, cyangwa ukaba waduhamagara kuri contact 078522 74 989 078522 74 989, tukaba twakuyobora
aho ugenda ukadukurikirana tugakomeza tukwereka ibyiza tuba twabagejejeho bya buri munsi birimo inzu zigurishwa, ibibanza n'izikodeshwa, twese turabafasha. Twitware neza online TV, nakagaruka. Ciao ciao.